Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian saya yang terdahulu. Syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Syariat ibu, tarikat bapa, hakikat nyawa, ma'rifat rahasia. Syariat makanan tubuh, tarikat makanan hati, hakikat makanan nyawa, ma'rifat makanan rahasia. Syariat jalan yang zahir, fa'al di Allah, tubuh di kita. Tarikat jalan yang batin, asma di Allah, hati di kita. Hakikat sebenarnya jalan, sifat di Allah, nyawa di kita. Ma'rifat sempurnanya jalan, zat di Allah, rahasia di kita. 1. Syariat. Syariat menyembah Allah. Kalau tidak menyembah Allah, tidak bernama syariat. Jalan apa itu? Jalan tubuh. Mana yang dikatakan tubuh? Kalimat la ilaha illallah. Di mana duduknya? Di batu hampar yang putih. Mana yang dikatakan batu hampar yang putih? Cahaya menyembur daripada jantung. Di mana berdirinya? Di tiang aras. Mana yang dikatakan tiang aras? Tulang punggung. Apa katanya? La ilaha illallah.